أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم الصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المجتبى ورسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أيها المؤمنون عباد الله. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasahaba n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikira, dukomeza kwinginga Allah subhanahu wa ta'ala twicishije bugufi imbere ko yazadushoboza kazadushyira mu bakurikiye umurongo mwiza twasigiwe n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bayisilamu bavandimwe, ndabagira inama nanjye nisizeye kurushaho no gukomeza gutinda Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko impamba yacu hano ku isi no mu kaburi n'ejo duhura imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nta yindi uretse impamba yo gutinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko nje namwe yadushoboza akadushyira mu batinya Imana, Allahumma amin. Waislamu bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani ararahira iyi minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhul-Hijja, kandi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ntabwo arahira ikintu muri Qur'ani uretse ko icyo kintu kiba gihambaye gifite n'agaciro gakomeye cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hari aya nyinshi muri Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yagiye arahira ibintu runaka. Allah niwe ufite uburenganzira bwo kurahira ibiremwa ibyo yaremye, ntabwo twebwe dufite uburenganzira bwo kurahira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko Allah kubera ko ari wabiremye niwe ufite uburenganzira bwo kubyirahira. Allahu arahira washamsi wa duhaha, Allah karahira wal fajr, Allah karahira watini wazaytun, n'andi masura menshi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arahira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuko abashagira ngo twereke ko ibyo bintu arahiyeho bikomeye cyane. Ndahiye ku izuba rirahambaye Abayisilamu, turibuze ibintu byinshi byakwangirika. Wal qamar, Allah arahira ku kwezi tukubuze ibintu byinshi byakwangirika. N'ibindi byinshi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arahiraho. Wal layli idha yaghsha, Allah karahira ku manywa, tubuze amanywa cyari ikibazo, kaba ari ijoro gusa ntitugira amanywa. Allah karahira wal layli idha yaghsha, Mwenyezi Mungu akarahira ijoro. Dukora ko ijoro rihambaye cyane Abayisilamu, turamutse tubuze ijoro akaba ari amanywa gusa, ubuzima bwacu bwakwangirika. Hasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarahiye iyi minsi 10 ya mbere yo mu kwezi kwa Dhul-Hijja, wal fajri wa layalin ashr, kubera ubuhambare bw'iyi minsi Abayisilamu. Ni gute iyi minsi idahambaye Abayisilamu mu gihe ariyo minsi ikorerwamo iyi nkingi ya gatanu ikomeye cyane, Hijja? Yindi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ko umuntu uzayikora neza akayikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, raja'a ka yawm waladatuhu ummu, azagaruka nk'uruhinja ruvutse ku kanya. Allahu akbar. Myaka ya 80 n'ibyaha wakoze mu myaka 80, wallahi kujya muri hijja gusa yiriya minsi 10 gusa ukagaruka ariya hajju mabrur, warayikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala mu mutungo wa halali, ugaruka ka yawma waladatuhu ummu, umeze nk'uruhinja ruvutse ku kanya ntacyo ufite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Murumva ko ni minsi hambaye Abayisilamu. Ni cyo gikorwa wakora kikakugarura umeze gutyo, kongera ukaba mushyashya, uretse hahandi wakibona uretse muri iyi minsi 10 Abayisilamu. Asa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarahiye iminsi 10 kubera ko ari iminsi ikomeye Abayisilamu.
abamenyesha bahora babitubwira abayisilamu banabitwibutsa impamvu y'ino minsi ikomeye nahambaye nuko ummahati ibada, nyina wa ibada zose uboneka muri iyi minsi 10. Inkingi zose z'ubuyisilamu muri iyi minsi 10 gusa zirakorwa. Abahaji iyo bari Maka, shahadatu an la ilaha illallah niyo nkingi ya mbere baba barimo kuyivuga aho barimo kugenda hose. Labbaik Allahumma labbaik, turakwitabye yewe Allah, turakwitabye. Labbaik Allahumma la sharika lak, turakwitabye ya Allah, ntawe ubangikanyije nawe mu biremwa byose, urihariye Allah, Allahu samad. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulku la sharika lak, ugushimwa ugusingizwa ubwami byose ni ibyawe ya Allah. Tawhidi baba bayifite, ariyo nkingi ya mbere ya shahada muri iyi minsi 10. Icya kabiri Waislamu, inkingi ya kabiri ni swala. Abantu bari muri hijja barasali, inkingi ya kabiri barayubahiriza, basara amaswala yose, barasali bagasali ijuma n'ibiki byose. Muri iyi minsi 10 habonekamo isawumu. Hari abarimo gufunga masha Allah, batangiye ku munsi wa mbere barimo gufunga uko bashoboye. Hari n'abategereje kuzafunga yauma Arafa. Inkingi ya gatatu iboneka muri iyi minsi 10. Uretse ko abahujaji bo ntabwo basiba, kubera ko ibada baba barimo ibikeneye imbaraga, ntabwo bibemerera gusiba. Uyu munsi wa Arafa ntabwo bawufunga mu Bayisilamu, ariko twebwe twasigaye iyo nkingi turayubahiriza, ikaboneka muri iyi minsi 10 Bayisilamu. Gutanga amaturo Bayisilamu biboneka muri iyi minsi 10 Bayisilamu. Abahaji baracinja bagatanga igitambo kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, usali nurangiza unacinje kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Batanga igitambo kubera Mwenyezi Mungu, bagatanga sadaqa y'amatungo Bayisilamu. Izaka inkingi ya kane bakayubahiriza hariya. Iya gatanu bubahiriza niyo baba bari mu hijja, nayo barayubahiriza Bayisilamu. Hasa nta handi izi nkingi zose zishobora kwikusanyira hose uretse muri iyi minsi Bayisilamu. Dushobora kuba turi gusali, tugatanga zakka, tugasoma, ariko hijja ntabwo twayikora mu yindi minsi uretse muri iyi minsi Bayisilamu. Hasa niyo mpamvu abantu bavuze ngo niyo mpamvu y'ino minsi hambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ibada zose twategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala zose ziboneka muri iyi minsi 10 Bayisilamu. Niyo mpamvu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarahiye iyi minsi, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah karahira kuri iyi minsi 10 ya mbere yo mu kwezi kwa Dhul-Hijja. Wa qala Allah ta'ala, muri aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatubwira ngo liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bari kubwira abahaji ati liyashhadu manafi'a lahum, nibagende muri hijja bajye kubona inyungu za hijja. Muri hijja harimo inyungu z'isi, harimo n'inyungu za akhira. Harimo gutembera kubera Allah subhanahu wa ta'ala, siyaha ni inyungu z'isi. Mukabone abazungu, hari siyaha ya Allah, hari na siyaha y'isi. Baya bajya kuri ubukerarugendo bwa Allah subhanahu wa ta'ala muri inyungu ya akhira. Kandi umuzungu aturutse muri Amerika aje hano mu Rwanda kubera ingagi gusa agatanga amamiliyoni, kaza karuhutsa umutwe, akareba abantu atabonaga, akareba inyanja, akareba nyaburanga, akareba ibyiza by'igihugu, ikamufasha kubaho no gutekereza neza no kuzasubira iwabo yongeye kuba mushyashya Abayisilamu. Hari abanyarwanda babiri bakavuga ati barabahaza amafaranga babuze icyo bakora la. Bifite inyungu zikomeye gutembera Abayisilamu. Hari icyo bigufasha. Hari n'abarwayi dogiteri atiha gutembera akavuga ati uburwayi bwawe ufite ujye ugenda utembere, ujye ahantu ku nyanja gusa urebe inyanja iri ku amazi iri ku basi, gende mu misozi urebe abantu batandukanye, ujye mu cyaro, bizagufasha. Ni umuti w'Abayisilamu.
hasa kujya muri hijja harimo siyaha, harimo ubukerarugendo bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'inyungu ubwabo birabafasha abayisilamu. Umuhaji aragenda muri hoteli ahantu bari, akahabona umushinwa, akahabona umunyamerika, akahabona umufaransa, akahabona umutanzania, bashobora kuganira kuri business. Nyuma ya hijja ntacyo bitwaye, ntabwo byakwica hijja. Ibana utuye mu gihugu mu Rwanda, ibana ko ngewe nkora business zinizi mu Rwanda n'ibiki nazana, ugasanga umuntu habona inyungu muri hijja hariya. Niyo hantu wagira ukabona isi yose, hariya harimo abantu bakora business, harimo abayobozi, harimo abamenyi, harimo hijja gusa ntabwo ari kugenda gusa ngo ni ibada birajya guhima n'inyungu. Niyo mpamvu Yesu atubwira muri Qur'an, liyashhadu manafi'a lahum, bagende bajye kubona izo nyungu hariya muri hijja. Wa yadhkuru isma Allah, banibuke Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fi ayami ma'lumat, muri minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja, bibuke Allah subhanahu wa ta'ala, basingize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa hii minsi waislamu yo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala kenshi, gukoramo ibada nyinshi, ibikorwa byose bishoboka ushoboye ukabikora muri iyi minsi 10 waislamu, kugira ngo ubone ithawabu na baraka na khairi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi mwema Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo ma min ayami a'zamu 'inda Allah, nta minsi ikomeye ihambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilayhi, ndetse nakunzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-amali fihinna, yo wakora n'ibikorwa byiza bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kurusha ibikorwa wakora muri iyi minsi 10 ya mbere yo mu kwezi kwa Dhulhijja. Mutumaranje atugati fakfiru fiha, ngo muzarusheho cyane muri iyi minsi, min at-tahlili, kuvuga la ilaha illa Allah cyane, wa takbir, no kuvuga Allahu akbar cyane muri iyi minsi, wa tahmid, no kuvuga alhamdulillah. Abariyo magambo wimenyereza witoza cyane muri iyi minsi 10 y'Islam. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah. Wa imani baho uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ikwiriye gusengwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ibindi byasengwa, ibindi byagaragirwa, ntabwo bigaragirwa mu kuri, babigaragarira mu binyoma, babigaragirira mu binyoma, ntabwo bigaragirwa mu kuri bayisilamu. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala nisengwa bakanamugaragira by'ukuri, bihaqqin illa Allah. Ibindi byose ni mu binyoma, ni mu mafuti bayisilamu. Wa takbir, Allah ni tugomba gukuza abayisilamu Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Mwenyezi Mungu ari hejuru y'ibintu byose. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, ibyo ubona biri hejuru ujye umenya ko Mwenyezi Mungu ari hejuru yabyo. Ikintu cyose uzabona kiri hejuru ujye umenya ko Allah subhanahu wa ta'ala ni akbar, ari hejuru yabyo. Amafaranga Allah ari hejuru y'amafaranga ya fulana, arahambaye, Allahu akbar, Allah arahambaye kumurenza. Ibara ibintu Allah ni uri hejuru kubirenza ibyo byose bayisilamu. Wa tahmid, no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dushimira Mwenyezi Mungu abamanisha Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, wanaturemye alhamdulillah, waduhaye amafunguro alhamdulillah, waduhaye ubuzima alhamdulillah, waturinze alhamdulillah, gushimira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fakthiru fihinna, muri iyi minsi 10 murusheho cyane kuvuga aya magambo la ilaha illa Allah, Allahu akbar, alhamdulillah. Izo ni inama Rasul sallallahu alaihi wasallam yatugiriye gukora muri iyi minsi 10 bayisilamu. Ikindi bayisilamu nuko dutegereje gusiba ya Arafa kwa kabiri inshallah. Ya Arafa, nimba utaragize amahirwe yo gusiba muri iyi minsi ya mbere, yaboneka uyu munsi ya Arafa ntuzagushike bayisilamu, umunsi umwe gusa kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atubwira ngo siyamu yawm Arafa, ngo gusiba umunsi umwe gusa wa yawm Arafa, inni ahtasibu ila Allah, mfite icyizere kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablahu. Gusiba gusa yawm Arafa bituma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akubabarira ibyaha wakoze by'umwaka washize n'umwaka uzaza bayisilamu. Allahu akbar. Fite garanti kwa Allah subhanahu wa ta'ala ko umwaka uri imbere Allah subhanahu wa ta'ala yarangije kukubabarira ibyaha utanabikora bayisilamu. Allahu akbar. Umwaka washize nturi imbere, ntabwo ugeramo, ariko aba yarangije kukubabarira
tayari ibyo wakoramo n'ubundi yarangije kubikubabarira. Umva ubuhambare bw'uyu munsi w'Isilamu. Dusaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azadushoboze inshallah uyu munsi ntuzadushike kwa kabiri tuzasibe uyu munsi w'Isilamu kugira ngo tubashe kubona zino mbabazi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. N'indi hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatubwira ngo khairu du'a ni dua nziza, dua yawm Arafa, ngo ni dua yo ku munsi wa Arafa. Iyi dua ntizagucike w'Isilamu. Rasulullah atubwira ngo idua nziza yo ku munsi wa Arafa, nimba ushaka gusaba amadua, idua nziza mutumeye turangiye ni idua ya yawm Arafa yo ku munsi wa Arafa. Rasulullah atubwira ati wa khairu ma qultu ana wa nabiyyin wan nabiyyuna min qabli, ngo n'amagambo meza njyewe navuze n'intumwa zambanjirije. Ni magambo meza twagombye kuvuga ku munsi wa Arafa, la ilaha illa Allah, nta yindi Imana ibaho uretse Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdahu la sharika lah, imana tutabagikanye n'icyo ari cyo cyose, lahu al-mulku, nifite ubwami, wa lahu al-hamdu, niyo tugiye gushimira Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ngo kandi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niwe ushoboye ibintu byose bayisilamu. Ubu nibwo busabe bwiza bwo ku munsi wa Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ni amagambo yoroheje bayisilamu. Ushobora no gusaba umuvandimwe wawe akayakwandikira ku rupapuro we nimba utayafashe mu mutwe, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ugafata uwo munsi wa yawm Arafa aho gapaduka kagendana la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, ntubyandike mu cyara, niwo bandika mu cyapa mu mukono, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ushiri 10, 20, 30, 100, igihumbi gushoboye, kuko nta dua wabona wasoma yarenza y'ano magambo. Rasulullah bitubwira Rasul sallallahu alaihi wasallam amagambo meza njyewe navuze ni mumna ibaza ubusabe bw'intumwa zose b'Isilamu, nta yandi n'aya magambo b'Isilamu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. B'Isilamu niyo narebye iyi hijja ariko ngira ngo sozerezeho b'Isilamu kubabwira b'Isilamu ku ntangiriro ya hijja n'indera za hijja n'amagambo tuvugira muri hijja yose, wallahi yose natugarura kuri tawhidi, atubuza gukora shirki. Muri uburyo tawhidi ikomeye no kureka shirki b'Isilamu. Muzabaza abahaji bagiye Maka, wallahi ibikorwa byose bya hijja ni nkaho Mwenyezi Mungu yashatse gukusanya abantu bose b'isi kugira ngo abereke isomo rigaragarira amaso yabo ko nta gikorwa na kimwe gishobora kuzabinjiza mu ijuru ry'Allah Subhanahu wa Ta'ala, gishobora no kubabuza ijuru ry'Allah Subhanahu wa Ta'ala kikabajyana mu muriro wo gukora shirki no kureka tawhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amadua yose y'umuhaji ni tawhidi, nufana magambo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in, tawhidi gusa no kureka shirki. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، جسم توحيد. n'ibikorwa abahaji bakora ku munsi wa 10 yawm nahar, wallahi bigisha tawhid no kwirinda shirki. Nyamuneka muzareke gucinja kubera ibindi bintu, ntimuzacinje kubera amabindi, ntimuzacinje kubera amajini, ntimuzacinje kubera ibindi byose, muzacinje kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umuhaji twese abari Maka n'abari hano mu Rwanda wajya gucuruza bati bismillah, ndacinjije kubera Allah, ntabwo ari kubera ijini, ntabwo ari kubera kode bindi, bismillah Allahu akbar, tawhid iraho b'Islam. Mbanje ku izina rya Allah, nta yindi Imana ihamba uretse Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ariko ibyo byose niyo message ikomeye abayisilamu bahabwa amango nijoro, bakabivaho ukajya ukabona nibo benshi bari muri shirki, nibo benshi bari mu bapfumu, nibo benshi bari mu bintu nk'ibyo by'abayisilamu. Turi hehe abayisilamu n'idini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adhanu ubwayo, adhanu ni tawhidi, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya ala salat, hayya ala al-falah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ishira shani ku munsi tawhidi reka shirki, tawhidi reka shirki. Niwe bwitwazo zabwira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niba mukufiri umushirikira w'Islam. Iswala tujya gusali ni tawhidi yuzuyemo, Allahu akbar, imana niyo nkuru, Allahu akbar, imana niyo nkuru, ntabwo ari umupfumu, ntabwo ari amajini, ntabwo ari inde, sami Allahu liman hamida,
Allah niyo wumva bamusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Pakiswali kagira turi muri tauhid, turi muri la ilaha illa Allah, ariko muislamu akava mu musigiti akajya gukora shirki. Tawafu, abahaji bakora tawafu, irabambwira ngo ntimuzaje kuzenguruka ibindi. Hari abantu bazenguruka mu majina, bakazenguruka n'ibindi bintu bitari Allah subhanahu wa ta'ala, babizenguruka bavuga amagambo. Abo babwira ati hoya muze mwige kuzenguruka no kuvuga amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abahaji bakazenguruka al-Kaaba basingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ntimuzaje kuzenguruka ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Munashinje kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni tauhid, la ilaha illa Allah. Kugeza ubwo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ayihamagaye isi yose buri mwaka, abayisilamu murebe tauhid mwirinde shirki, murebe tauhid mwirinde shirki, murebe tauhid mwirinde shirki. Nta gihugu na kimwe ku isi kitagira abahaji hariya. Nyamuneka muzagaruke mutwigishe tauhid, mutubwire ngo nta shirki mu Islam, mudini Allah subhanahu wa ta'ala. Nibyo bagiye kuzana ayo makuru wa Islam. Hasa iyi hijra wa Islam ni iminsi 10 nikomeza gushimangira tauhid mu mitima yacu. Uislamu bwacu bushingiye kuri la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, no kwirinda ibindi byose bitari mu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayo mwabin mwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitubwira ngo inna a'zama ayyami 'inda Allah, ngo iminsi ikomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yawmun nahri, ngo ni umunsi wo gucinja kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yawmu qar, nyuma hagakurikiraho ya minsi abayisilamu abahaji bamara iminsi 3 ayamu tashriq, umunsi w'Eid wo gucinja ndetse n'indi minsi 3 ikurikiyeho abayisilamu. Iyo ni iminsi ihambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntimuzayikorere n'ibyaha, ntimuzayibagike nyuma Allah subhanahu wa ta'ala, muzayikurizemo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, muyisingirizemo Allah subhanahu wa ta'ala, muyivugiremo ubukuru bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muzaba abayisilamu ku ntangiriro, muzabe n'abayisilamu ku iherezo. Roho zanyu zizabavemo twese turi kuri la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gusoza abayisilamu ibigaragaza ubuhambare bw'ibi bintu abayisilamu, aya Allah subhanahu wa ta'ala atubwira yibutsa abayisilamu yawmul ashir, umunsi wo gucinja. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awita yawmul hajjil akbar, Allah yawise hija nkuru. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni nk'aho by'abahaji biriya mwakoze, ariko uyu munsi wa none niyo hija ikomeye mugomba kugaragarizaho ubukuru bwa Allah subhanahu wa ta'ala, yawmul hajjil akbar, hija nkuru bayisilamu. Niki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabwiye abemera Imana? Niki Mwenyezi Mungu subhanahu, niyo message Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye mutumabwiye abayisilamu bari aho ngaho kuri uwo munsi, umunsi w'Eid, umunsi wa hija, abayisilamu bose bakusanye abayisilamu. Yumva ubutumwa Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabwiye abemera Imana kuri uwo munsi. Ni aya mu Qur'an, suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo wa adhanu min Allah, subhanallah, wa adhanu min Allah, wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar. Aha nubuhe butumwa ya Allah ushaka kubwira abantu kuri uwo munsi? Anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. Allahu akbar. Allah atanga message kuri uwo munsi, Allah akavuga ati wa adhanu min Allah, ngo mwumve umuhamagaro uturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, message iturutse kwa Allah no kwa mtume. Mwumve amagambo tunakuye cyane Islam, ni ubutumwa buturutse kwa Allah no kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila nasi, kugira ngo bugeze ku bantu yawm al-hajj al-akbar, kuri uwo munsi w'Eid, ku munsi wa 10. Ubabwire wiki iyo message ni yihe Mwenyezi Mungu ari kubwira abantu ndetse na mtume? Anna Allah, mubabwire ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu, ko Mwenyezi Mungu ari kure y'ibikorwa bya shiriki byose n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Umushirikina wese, umuntu ukora shiriki, wallahi wa billahi wa tallahi, ari kure ya Allah, ari na kure y'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyo ya hata kijidai Uislamu, niyo ya kuyenda kikubita ugatuza
Allah ni kure na mtume ari kure. Aya ya Qur'an bagezeho ubutumwa kuri uyu munsi, ku munsi w'irayidi khutba, anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu, ko Allah subhanahu wa ta'ala ari kure y'ibikorwa bya shiriki byose aho biza bikagera, byaba ibikorwa n'abadamu, abagabo, mu mvugo, mu bikorwa, ko ababikora bose mu izina subhanahu wa ta'ala ari kure yabo. Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu, ariko mu izina kubera ko ari nyirimo nyir'imbabazi ntabwo umuryango yawufuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nibwo yavuze ngo fa in tubtum, nibaramuka bakoze tawba bakareka shirki bakayicuza mbere yuko bapfa, fa huwa khairun lakum, ngo nibyo byiza kuri bo. Wa in tawallaytum, ariko nibakomeza kunangira bakaguma muri shirki bakayigumamo, fa'lamu, uzababwira ya Rasulullah annakum ghayru mu'jizillah, ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bazabireka abayisilamu haba hano ku isi ndetse na akhira. Wabashiri alladhina kafaru, kandi ugeze inkuru mbi kuri babandi bahakanye bakanabagikanya Imana Allah subhanahu wa ta'ala bi'adhabin alim, ko bafite ibihano bibabaje hano ku isi ndetse n'imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu adusitire kana duhifadhi, Allahumma amin. Mwenyezi Mungu atulinde shirki n'ibikorwa byayo haba mu mvugo ndetse no mu bikorwa, kandi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azadushoze insha Allah tuzatabaruke duhure nawe ghayra mushrikina bi, tutarabangikanya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا لا أقوله إلا لله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى بارئكم يرحمكم الله. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وإسلام وفاد من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أو من يزمه سبحانه وتعالى بفقر من القرآن الجلتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.